लाकदौरिबा डिसेंबर 13 तारामरी फाउबा नुमिनि चुपना शिशु निष्ठा निकेतन अमदी दका स्टूडियो मोरेगा लोइना खुसमनरगा बीके इवेंट एंड एंटरटेनमेंट सिंदुना मणिपुर अहान बोने स्कूल फेस 1.0 हाइना मिंगथोलगा स्टेट लेवल फेस्टिवल अमा सेनगदौरी नुमित निनी सुपना पांगथोक्कादोरिबा फेस्टिवल असिदा तोंगान तोंगानबा स्कूल सिंगी महिरोय सिंगना कंपटीशन कयादा सरोक याबियो हाइना बीके इवेंट एंड एंटरटेनमेंट के ऑर्गेनाइजर खुमांताबम सुरसना फोंदोरक्ले वाफम सिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब त पांगथोखिबा पाउगी मिफमदा फोंदोखिबनी मांगना मखा तारदुना हाई स्कूल फेस्ट 1.0 पांगथोखलिबा सिगी मरु ओबा पांदमदि हौरक्लिबा महिरोय सिंगी प्लेटफॉर्म अचौबा अमा पीबा ngamnaba amadi स्कूल की अंगांग सिंगदा पुकनिंग थवतुना मखोगी लेरिबा टैलेंट क्रिएटिविटी नॉलेज कया अदो ओथोकनबा पांदमदि हौरक्लिबा महिरोय सिंगना तुंगी युम्बी ओइहौनबा ngalingay matamdagi sembani maru oina pangthokkadorba event sing adudi spell bell painting competition quiz competition spot photography cosplay mimicry reels context Best Out of West Traditional Attires Competition Film by Mobile Phone Real Boys Makeup and Hairstyle Legend Poster Making Competition School Jam 2025 Asina Chingbani Amadi School Jam 2025 Asina Man Event Oigadori Bani Haiki Hive Event Sing Asi Kaktanatana Extracurricular Activities Kaya Amasu Pangthokkani Haiki Bagaluna Ahanba Oina Pangthokkadoriba Festival Asi Miyamna Support Tobiraga Thoramasi Mapung Fahanbiu Haiki 13 namadi 14 December si Manipur gi every nook and corner da mayamna support to biraga yohan biraga guardian namadi school gi principal school gi teachers mayam aduga family mayam individuals mayam support toraga school fest 1.0 haina khone thamjariba BK entertainment and events am loina na Sisunista Niketan akhone sinjagadariba mafam sina khogi Imphal West da leiba Sisunista Niketan Moirang Kampuda leiba sida akhone sinjagadabani